Nikada neću zaboraviti dan kada sam shvatila da ne želim da mi život prođe čekajući vikend. Došla sam u Ameriku sa nadom kao i mnoge žene sa Balkana. Radile smo sve. Prale, čistile, radile po 12 sati. Sanjale smo o boljem životu za sebe i svoju djecu. I onda sam shvatila, ako ne promijenim nešto, ništa se neće promijeniti. Kada sam počela ovaj online biznis, nisam imala iskustva, nisam znala odakle da krenem i da budem iskrena, nisam ni znala u što ulazim. Ali sam samo znala jedno, ne želim više da mijenjam vrijeme za novac. Danas snimam ovaj video, dok putujem sa porodicom, radim online iz telefona i laptopa. Nisam milioner, ali sam slobodna. I to nema cijenu. Nema šefa, nema stresa, samo ja, moj trud i rezultati koji su mi promijenili život. I sada želim da pomognem drugima, ženama kao što si ti. Pokazat ću ti kako da napraviš korak, samo mi se javi i krećemo.